kuri uyu wa kane Hamas yashubije Isirayeli imirambo y'ingwate enye mu bo yashimuse mu gitero cyayo cyo mu kwa cumi 2023. Muri iyi mirambo harimo iy'umutegarugori witwa Shiri Bibas n'abana be babiri bari bo batoya mu myaka y'amavuko, Kfir w'imyaka 5 na karumuna ke Ariel katwawe bunyago mu 2023 gafite amezi 9. Umugabo wa Yerden Bibas ari nawe se w'aba bana nawe yari yashimutanywe nabo aza kurekurwa ku itariki ya mbere y'uku kwezi kwa kabiri mu ihanahana ry'imfungwa hagati ya Hamas na Isirayeli. Umurambo wa kane ni uw'umukambwe witwa Oded Lifshitz w'imyaka 84. Ni ubwa mbere Hamas itanze imirambo y'ingwate. Kugeza ubu yasubizaga Isirayeli abantu bakiri bazima. Mu itangazo yashyize ahagaragara, Perezida Isaac Herzog wa Isirayeli yagize ati imitima yacu, imitima y'igihugu cyose yashwanyaguritse. Yongeraho ati twunamye tubasaba imbabazi ko tutabashije kubarengera. Hamas yatwaye bunyago abantu 251 mu gitero cyayo cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 2023. Isirayeli ivuga ko 70 bakiri imbohe muri Gaza, ariko ko 35 muri bo bashobora kuba barapfuye.